Ovim helikopterom se i naš snimatelj Tomislav Magoči prebacio do Benkovca, odnosno do ratišta. Nalazimo se u Biljanima Gornjim. Naše snage se nalaze idu iz Kašića prema Islamu Grčkom. Tenkovi ustaške armade u paničnom bijegu sa pešadijom beže prema Zelenom hrastu. U Benkovačkoj ratnoj bolnici, koja je najbliža frontu, nalazi se prvo prihvatilište za ranjenike. Prvih dana smo imali veći broj povređenih, broj je bio dosta visok, ali su to bile uglavnom lakše povrede. Međutim, kasnije taj broj ranjenika je nešto manje, ali su povrede teže. Danas sam je jedan tako težak dan kada smo imali dosta teških povreda, ali na svu sreću imamo na raspolaganju helikopter, tako da sve te povrede koje su tako teške i opasne po život odmah helikopterom budu prebačene za Knin. Ratna bolnica u Benkovcu ima tim od 4 hirurga, anesteziologa, anestetičara, instrumentarke. Opremljena je tako da možemo da radimo one hitne primarne hirurške intervencije koje ne zahtevaju neke veće trbušne i grudne operacije. Mnogi ranjenici, mladi ljudi, ostali su živi zahvaljujući požrtvovanju krajiških medicinara i njihovih kolega koji su im pritekli u pomoć.